i ngā tauira, ngā mihi kahurangi ki a koutou. Ko tahitanga te ingoa o tēnei waiata āringa, kia kaha ki te whai i te tikanga rua, i te tikanga reo rua, i te tikanga o te ao. Me mahitahi tātou mo te oranga o te katoa. Ko tēnei te tikanga o te kotahitanga. Nō reira, kia kaha anō ki te whai i tēnei tikanga, kia ora ai tātou, te iwi Māori, te iwi Pākehā, te iwi Amerika, te iwi Iraqi, te iwi Papua New, te iwi o te ao. Nō reira ai nei iwi, e waka kōtuia, kaore e tukutuku a ngā minira. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou koutou. We chose to do Unity for our presentation because we felt that it really represented all of us as different people coming together for one unified performance for all of you. We chose to do more traditional colors in black and red, and we all wore the same colors to show our unity, along with our yarn, which shows the different colors coming together as one symbol of unity for our performance. We also had one of the members of our group compose our song for us. Nikumai. Toru